Yesu nashimwe. Uyu munsi ndagira ngo dufatikanye isengesho rivuga ngo mwami Yesu, uyu munsi tanga ibyo kurya ku bashonje, tanga akazi ku badafite akazi, tanga imikorere ku badafite imikorere, tanga ubwenge ku bashaka ubwenge, kiza abagwayi, tanga abakiriya ku bacuruzi, tanga abagenzi ku bamotari, tanga abagenzi ku bakora taximeni. Uyu munsi kora ibidasanzwe, reka agatanga serivisi mana gatange serivisi nziza, kiza abadayimoni, kiza karande, kiza ibyaha. Ndagira ngo icyubahiro cyawe uyu munsi kizamuke. Abantu benshi bafashe icyubahiro cyawe bagitesha agaciro, barakimanura, ariko bafite impamvu rimwe na rimwe zumvikana bitewe n'ubuzima barimo. Bari mu buzima bugoye, ubuzima bwo gupfundikanya. Uyu munsi rero gakure mu buzima bwo gupfundikanya, ugaremera ubuzima bufatika, ugaremera ubuzima buvuga, ugaremera ubuzima burimo ibikorwa. Haleluya! Reka umwuka w'Imana uyu munsi akora ibidasanzwe ku buzima bw'abantu. Reka inyenyeri yabo yongere yake, inyenyeri yari yarazimye yongere yake. Icyubahiro cy'Imana kize ku buzima bwabo. Amaraso ya Yesu, igikundiro cyawe ntikikabure ku bantu twasenganye. Uyu munsi babona ikimenyetso cy'ibyiza, ikimenyetso cy'uko basenze Imana. Reka gabona ikimenyetso cy'ibyiza, amateka ahinduke, kuko uri Imana ibishoboye. Bana natwe rero, ubane nabo, ubane n'abagwayi n'abandi bose bateraniye hano kumva ijambo ryawe. Reka bakire ubwiza bwawe. Rero ntukagende udakoze subscribe kuri Dukuzumuremyi Church online kuri TikTok, ujye ukora follow, tubwire na comment uko ubyumva, kugira ngo dufatikanye hamwe dusenga Imana ikore ibidasanzwe ku buzima bwacu. Ndababwiza ukuri ko uyu munsi wawe uri kurira, ejo ugaseka. Ni ibintu bishoboka cyane, iyo ufite Imana birashoboka. Twagiye tubona Imana ikora ibintu birenze, bitandukanye, bifatika, bihindura amateka. Twizeye ko hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, izakora ibyo twe tutari gukora, izakora ibyo imiryango itari gushobora.